gusuhuje nguhaye ikaze kandi n'amakuru agezweho aka kanya. Amakuru ari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi ku itariki 20 n'ukwezi kwa gatandatu umwaka ni 2026. Nibiki bigezweho aka kanya ku butaka bwa leta ya Kongo. Turi muri Kivu y'Amajyepfo, inkengero z'umujyi wa Uvira, neza werekeza ahitwa Minembwe. Ubu tuvugana Special Force y'abahibu, iri tsinda rikomeye cyane ribarizwa mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ryongeye guhura n'uruva gusenya. Ubu tuvugana biravugwa neza ko abagera kuri 3 bamaze gufatwa matekwa, ndetse baje gufatwa n'ingabo za twirwaneho zifatikanyije n'abasirikare babarizwa mu mutwe wa M23, kandi byamaze kugaragara neza ko abafashwe aribo bagaragajwe. Bikavugwa neza ko hari abandi basirikare bagira kuri 4 bo mw'iri tsinda ry'abahibo bashobora kuba baguye mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu birometero 2 gusa uvuye ahitwa Puezero. N'amakuru avuga neza ko kandi imirwano na n'ubu igikomeje, ariko kandi abo mw'iri tsinda ry'ingabo ridasanzwe, itsinda ry'abahibo Special Force ikomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo, ihuriramo ingabo zibarizwa muri FARDC ndetse na FDLR n'abandi b'indobanure. Bivugwa neza ko bari muri operasiyo zikomeye cyane zo kwerekeza mu bice bya Minembwe, binjiriye ahitwa Gakenke ndetse na Irundu, akomeje kugenda habera imirwano ikomeye cyane. Gusobanura byinshi cyane kuri iyo operasiyo, ndetse uraza kumva uko igisirikare cya M23 cyongeye gukorera backup ikomeye cyane izi ngabo za MLDP zari zamaze gusumbirizwa muri ibi bice. Nanone turaza kujya mu bice bya Sange ndetse ibice na Plaine d'Or. Benshi batangiye kuvuga neza ko abasirikare b'igisirikare cya M23 batangiye kongera gusatira ibi bice bari bararekuye, aho bivugwa neza ko target yongeye kuba umujyi wa Uvira. Biraza gusobanurwa gute mu gihe izi ngabo zaba zisubiye muri uyu mujyi, maze abasirikare benshi cyane b'u Burundi bakongera kwambukira ku mupaka wa Gatumba ndetse na Kavimvira basubira iwabo. Izi wazarendo zo ziraza kwerekeza he? Ibi byose turabiganiraho, ndi bukubwire na byinshi biri kuvugwa hakurya muri Kivu y'Amajyaruguru, neza hafi na Rubaya. Amakuru aturuka yaremeza neza ko ibintu bitameze neza cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo byaje kumenyekana neza ko cyongeye guhagarika ibitero bikomeye cyane by'abasirikare bawazarendo na FDLR ahitwa ku Mushaki ndetse n'ahitwa Ruvunda na Nturo. Ibi byose byabereye ahangaha mu gihe abasirikare nyine b'igisirikare cya M23 bahanganye n'izi ngabo zari zibagabyeho igitero. Reka twinjire muri izi nkuru ku buryo burambuye, twumve byinshi cyane bigezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba. N'amakuru agezweho kandi reka duhere ku nkuru yemeza iby'urupfu rw'abasirikare bo muri Special Force ikomeye cyane yitwa abahibu. Aba kandi ni bamwe mu bagiye bagaragara mu bikorwa bya gisirikare, bizwi neza ko aribo batabaraga aho rukomeye. Operasiyo zitandukanye, abazifatwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma, hagaragaye abasirikare basigayeho kugeza ku munota wa nyuma. N'abasirikare bari muri iri tsinda rikomeye cyane ry'abahibu nk'uko biyise. Bivugwa neza ko ari bamwe mu bagenda bakora imyitozo itandukanye n'izindi ngabo za leta ya Kongo. Aba kandi hari abaturuka muri FDLR, bagaturuka no mu yindi mitwe, bakaba trained mu bice bitandukanye, bakaza kuvamo abakomando. Aba biganjemo abasore b'imbaraga nk'uko bigaragara, ndetse bisa naho aba basirikare ari bamwe mu bafatiye runini igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ubu bujeya ndetse n'ubushongore bwabo ntabwo byigeze bihagarika, ndetse umuvuduko w'igisirikare cya twirwanaho na M23, kuko ibi ngibi byaje kuba impfabusa imbere ya twirwanaho na M23 neza mu mihanda yerekeza Minembwe.
ni imirwano ikomeye cyane. Benshi bamaze kwemeza neza ko ubu ngubu noneho urugamba ruri kurwanirwa ku butaka. Abafite igisirikare kirwanira ku butaka gikomeye ndetse kizi gutegura urugamba, ambushi n'ibindi, nibo bari gutsinda, ndetse bisa nkaho imirwano yose yamaze kwerekeza mu bice bikikije Minembwe. Nubwo bisa nkaho Twirwaneho yugarijwe ndetse ma 23 ikaza kugenda itanga umusada, ari nabyo byavuyemo kuza guhagarika aba ba special force, abasirikare bakomeye cyane bari mu itsinda ry'abahibu. Ahangaha Irundu na Gakenke bivugwa neza ko yariyo target, ndetse uko bamaze kubona neza ko ariho bashobora kwinjirira mu buryo bworoshye, nubwo abaturage batuye mu Minembwe basa naho bafite ubwoba kuko urugamba rwamaze kubegera. Bakomeje kugenda bahumurizwa, ndetse nibi bari kugenda babona impfu za bano basirikare bari kubagabaho ibitero ni bimwe mu biri kugenda bibakomeza, ndetse bakumva neza ko barinzwe nubwo bisa naho bitoroshye. Ubagahenge ka drone ndetse n'indege z'intambara bisa nkaho gahari, ntabwo igisirikare cya leta ya Kongo kiri gukoresha kajugujugu ndetse n'ibindi bisanzwe byifashishwa. Aha rero niho bigaragarira neza ko aba baturage bafite icyizere, nubwo abenshi bemeza neza ko iki gisirikare kiri gukoresha imbaraga z'umurengera. Ndavuga igisirikare cya Kongo ndetse na coalition y'ingabo bafatikanya kugira ngo baze kugenda bigarurira ibi bice. N'amakuru yarakomeza kugenda avuga byinshi ku bijyanye n'ibiri kubera hano muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse ntabwo ari byo byonyine turi buze kuvugaho. Nakubwiye neza ko ahitwa ku Mushaki ndetse na Nturo na za Petit Masisi abawazarendo bongeye guhagarikwa, ndetse bari bagerageje kugaba ibitero shuma mu bice birimo ingabo za M23 nkuko byatangajwe n'umuvugizi wa M23 Oscar Barinda. Yavuze neza ko uyu mugabo yavuze neza ko bisa nkaho cyari igitero gitunguranye ariko kitamaze umwanya, ari nayo mpamvu abawazarendo bagerageje kugikora bahise basubira inyuma. Bisa nkaho byari ibitero by'ubushotoranyi bitagamije kugira igice bigarurira. Dr Oscar Barinda kandi yakomeze guhumuriza abaturage babwira neza ko barinzwe ndetse badakwiye guterwa ubwoba n'amasasu make yumvikana mu bice ndetse barimo, kuko bisa nkaho ari igisirikare cya 23 kiba kigerageza guhangana n'umwanzi ushaka kubahungabanyiriza umutekano. N'ibintu byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa muri iyi mirwano, ndetse urugamba rusa naho rwongeye kuba rushya. 23 isa naho yafashe ingamba zo kugaruka mu bice yari yararekuye. Ibyo benshi bafashe nkaho ari igitutu gikomeye cyane cyongeye gusubira ku ngabo z'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ubu tuvugana ibice bitandukanye byo muri Plaine de Ruzizi bivugwa neza ko abasirikare b'abazarendo batangiye kubirekura nyuma yo kumva amasasu avugira inyuma y'iyi misozi, ndetse bigasa nkaho bafite ubwoba ko iki gisirikare gishobora kongera kuhisubiza maze bakajya kongera kubyiganira mu mujyi wa Uvira bose, ndetse nabo badafite garanti ko ni umujyi bawugumamo, aho biteganywa ko bashobora kongera kwambuka hakurya ku butaka bw'u Burundi. Abasirikare bo muri coalition y'ingabo, iri huriro ry'ingabo, aho abasirikare b'ingabo za Kongo nyine bakomeje kugenda bafatikanya n'igisirikare cy'u Burundi FDNB n'izi ngabo za wazarendo ndetse n'izindi ngabo nyinshi cyane, imitwe itandukanye ikorera ku butaka bwa Kongo yari yaje gutanga umusada. Bivugwa neza ko hagaragayemo n'abandi bacancuro uyu munsi, kuko bivugwa neza ko guhera iminsi 2 yose ishize imirwano ibera hitwa Irundu byaje kugorana, biza kurangira igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kuba cyifashisha ba bacancuro basanzwe bagifasha mu bijyanye no kugurutsa izi drone za kamikaze zikomeje kugenda zimura abanyamurenge mu mihana batuyemo muri bice. Ubu tuvugana inkuru igezweho n'imwe mu nkuru zemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kuhatakariza umwe mu basirikare bivugwa neza ko
ari mu bari bahedinze ibi bikorwa bya gisirikare kuri ubu butaka bwa Kongo, akaba yari yoherejwe muri misiyo nk'uko bisanzwe bikorwa. Biravugwa neza ko uyu musirikare afite ipeti rya Lieutenant Colonel, ndetse bikemezwa neza ko ari umwe mu bari bashinzwe gukorodona ibikorwa nyine by'ingabo z'abarundi ku butaka bwa Kongo. Uyu muhuzabikorwa rero bivugwa neza ko ari umwe mu baguye mu mirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ibera Irundu. Benshi bari kwibaza impamvu iki gice kiri kuberamo imirwano kurusha ahandi hantu, ndetse akaba ari umunsi hafi wa gatatu imirwano ikomeye cyane ibera mu bice bya Irundu na Gakenke, ndetse benshi bakemeza neza ko ari imirwano ubundi itarigeze habera mu gihe icyo ari cyo cyose. Hamaze kugaragara igisa naho abasirikare ba leta ya Kongo bari bamaze kumenya amakuru ko M23 ndetse na Twirwaneho basize imbaraga zikomeye cyane Mikenke, biza kurangira izi ngabo zibaciye inyuma kugira ngo zinjirire Irundu maze zize guhita zisanga mu bice bituyemo abaturage mu Minembwe. Aha rero niho haje kuva igisa nkaho ari ukwihutisha urugamba, maze Twirwaneho irekura agace gatoya ka Minembwe neza neza umuhanda uzamuka ugana ahitwa ku Munara, biza kurangira zije izi ngabo za MLDP kuba zafunga ahitwa Irundu, ari naho hakomeje kubera imirwano. Iki gice rero gikomeje kuberamo imirwano ikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo nabo bafatikanyije bose bakomeje gusunika ngo barebe ko bakinjira mu Minembwe, maze byakomeje kugenda bibagora. Igisirikare cya Twirwaneho, izi ngabo z'abanyamurenge nabo bakomeje kugenda bagerageza kuhagarika ibi bitero, nubwo bisa naho bigoye. Ibitero by'indege bisa naho bimaze gutanga agahenge mu masaha runaka ndetse hafi umunsi wose, ariko benshi baremeza neza ko ibi kubiburizamo nabyo bifite aho bihuriye n'imbaraga M23 yamaze gushyira mu kwirukana izi ngabo z'abacancuro. Bivugwa neza ko abari gukoreshwa ubu baturutse mu gihugu cya Rumania. Nyuma y'itsinda rikomeye cyane rya Blackwater risanzwe ribazwa ku butaka bwa Kongo, hakaza n'itsinda rya Wagner Group ry'Abarusiya. Ubu aba bose bagiye batsindwa ndetse basa naho bazibukiriye ibijyanye no kugaruka kuri ubu butaka, uretse bake babarizwa mu itsinda ry'umucancuro mukuru Eric Prince w'umunyamerika, bakibarizwa mu bice bivugwa neza ko ari bya Kivu y'Amajyepfo nk'ahangaha, ndetse n'abandi bakeya babarizwa muri Kivu y'Amajyaruguru. Biravugwa neza ko aba banyarumaniya aribo bahuye n'uruva gusenya ibijyanye no kugurutsa izi drone zagombaga kurekura ibisasu kuri izi ngabo za Twirwaneho, birangira bidakunze. Ibi rero benshi bakemeza neza ko ari byo byaje gutuma ingabo za M23 na Twirwaneho baza kubasha guhangana n'ibi bitero. Reka tuve Irundu na Gakenke maze twerekeze ahitwa Mitamba. Hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane. Igisirikare cya M23 gisa naho kiri kwa divansinga cyerekeza mu mujyi wa Uvira. Ibirometero 12 gusa nibyo bibura intare za Sarambwe isa naho ziri kureba uyu mujyi, ibyatumye abasirikare ba Wazalendo bakora withdraw maze baza kurekura uduce bari baramaze gufata nk'imisozi ya Mitamba, ndetse bivugwa neza ko ahitwa Bihonde ndetse na Kiziba hose ingabo za Twirwaneho zifatikanyije na M23 zamaze kugenda zihindira, maze Wazalendo n'ingabo z'abarundi zagerageje kwirwanaho, ariko bitewe nuko bisa naho aba basirikare ba Twirwaneho na M23 bari gufatanya ubu ngubu basa naho bari gukoresha imbaraga z'umurengera, byaje gutuma ibi bice by'icyaro ndetse birimo inzira zerekeza mu misozi yitegeye umujyi wa Uvira baza kuzirekura. Benshi baravuga neza ko Mitamba nimara kuba tombe bizaba byorohereje igisirikare cya M23 gukomeza kwa divansinga. Ibirometero 10 ni bike cyane ugereranyije naho aba basirikare ba M23 baturutse nk'uko bigenda bigaragara. Ni nyuma y'uko M23 yari yarekuye ibice bitandukanye birimo Kabunambo, Bijombo, Sange ndetse n'ahandi na Plaine de Ruzizi, iki kibaya cya Rusizi. Rero niho hakomeje kugenda hagaragara nko kwirara ku gisirikare cy'u Burundi. Bisa naho M23 yagarutse isa naho ibatunguye nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo cyananiwe kubahiriza amasezerano ya Washington, ndetse igisirikare cya M23 kikaba cyarakoze uruhande rwacyo, nyamara
na n'ubu leta z'ubumwe za Amerika iracyashinja Tshisekedi ko yakomeje kuvunira ibiti mu matwi ibisa nk'aho ari byo byatumye M23 nayo igaruka mu bice byayo yari yaramaze kurekura. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza neza ko ibijyanye n'ibiganiro by'amahoro ntacyo byatanze, icyatumye leta z'ubumwe za Amerika ikomeza kugenda igaragara neza ko isa naho yarakariye Tshisekedi yasabwe kubanza kurandura FDLR maze n'igisirikare cy'ama23 maze kigasubira inyuma. Ibi byose n'amasezerano yasinywe ndetse aho abakuru b'ibihugu harimo umukuru w'igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Kongo ndetse n'abandi banyacyubahiro bose basinye kuri aya masezerano, ariko byaje kurangira Tshisekedi ibyo yasinyiye nta na kimwe yubahirije. Ibikomeje kugenda bisa naho bimugiraho ingaruka kuko ubufasha bwose yasabaga leta z'ubumwe za Amerika bisa naho atari kubuhabwa, ndetse byakubitanye n'uko leta z'ubumwe za Amerika nayo yabaye nk'iyinjiye mu ntambara ikomeye cyane na Iran kugeza kuri ubu ngubu isa naho itararangira. Byakomeje rero gutuma Tshisekedi akomeza kugenda abura abamufasha nk'uko yabyifuzaga. Uyu mugabo yari yarasabye leta z'ubumwe za Amerika kumuha ibikoresho bikoreshwa mu butasi nyuma yo kuba yari yamaze kuvuga ko ubutasi bwe bwinjiriwe, maze M23 yumviriza amatelefone yabo ndetse n'ibindi bijyanye n'amakuru y'urugamba, akitabaza leta zunze ubumwe za Amerika maze zigakomeza kumurerega kugeza na n'ubu. Uyu mugabo yakomeje kwitabaza ibihugu birimo Ubushinwa, aho yongeye kugura drone zo mu bwoko bwa CH4 ariko nazo zamaze kugera ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ku butaka bw'u Burundi, nazo M23 izigerereye izihanurira muri iyi misozi ya Mikenke werekeza Minembwe na za Pwezero. Abacancuro nimvuga abacancuro wumve abasirikare baza gukoreshwa ndetse bakaza kurwana urugamba ariko bishyuwe, ni mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abacancuro bashobora gukoreshwa ndetse bagasinya kontra bitewe n'igihugu kibifuza. Hagiye hariho imitwe itandukanye ifite ibisirikare, ngira ngo muzi yitwa Blackwater ikomeye cyane y'Abanyamerika, muzi irindi tsinda rikomeye cyane rya Barusiya naryo ryagiye rigira abasirikare bakomeye cyane bagiye baza kurwana no ku butaka bwa Kongo. Kuri ubu rero abagezweho n'Abanyarumaniya. Amakuru aravuga neza ko nyuma ya Wagner Group y'Abarusiya, iri akaba ari itsinda ryakoranye na Tshisekedi ndetse aho aba yishyuye akayabo. Wagner Group na Blackwater ni imwe mu mitwe ya gisirikare ikodeshwa y'abacancuro. Iyi kandi ikaba yarifashishijwe na Tshisekedi nyuma yo kubona ko itatanze umusaruro, yabashije kongera kwikoza Rumaniya ngo amanura abasirikare bivugwa neza ko biganjemo ab'imyaka mikuru. Benshi bamaze kumenya neza ko aba basirikare bamaze no kugwa ahangaha ahitwa Irundu hafi na Minembwe. Ngiye kukubwira uko bapfuye. Aba basirikare benshi Tshisekedi bagiye bamuhangika nk'uko bitangazwa, bakamwereza abasirikare bari mu za bukuru basa naho bagize retirement, kubera ko asa naho abakeneye umubare w'abasirikare gusa bapfa kuba bitwa abazungu bakamuzanira, ndetse ngo abakoresha drone ze bikaza kurangira birangiye nabo nta musaruro bamuhaye. Nibyo byongeye kuba M23 nayo yamaze kunyuza ijisho muri aba bacancuro, isa naho yamaze kumenya ko harimo benshi muri bo badafite ubushobozi bwo kwihagarika, kandi koko nibyo ngo baba baje gukoresha ibijyanye n'ikirere ndetse no gupanga urugamba. Tracking devices zikoreshwa mu kumenya aho abayobozi ba M23 bari, ariko ibi byose bisa naho nta musaruro byongeye gutanga kuri iyi nshuro. N'amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Abacancuro bongeye kwicirwa Irundu na Gakenke nk'uko bigaragara. Imirongo y'abasirikare batwirwaneho ndetse na M23 yose isa naho yamaze kuzenguruka ibi bice bitandukanye bya Minembwe. Imihana iratekanye nubwo bisa naho abaturage bafite ubwoba kuko imirwano noneho yamaze kwegera hafi cyane. M23 mu kwica abacancuro bivugwa neza ko aribo bari muri gahunda yo kugurutsa izi drone z'intambara maze zikaza mu birindiro by'izi ngabo za M23 na twirwaneho hano mu Minembwe, maze zikaza kubashwiragiza maze bakabona uko bica abaturage. Bisa nkaho ariyo gahunda yari ihari, ariko ibibaye kuri aba bacancuro bisa naho bidasanzwe. Abacancuro basa naho bayesuwe n'inkuba ku buryo bakubiswe n'inkuba itagira amazi. Aba bagabo baturutse mu gihugu cya Rumaniya, bivugwa
bikavugwa neza ko abari bazanywe ku mirongo y'imbere ku rugamba bose nta n'umwe wasigaye. Mama 23 yabakubise ibangura kuko yarizi neza ko iyo aba bacancuro bapfuye abasirikare ba Kongo basigarana igihunga, ubwoba guhuzagurika, bumva neza ko aribo bagiye gukurikirwaho. Kandi n'abandi bacancuro batagaragaye kuri iyo mirongo y'imbere ku rugamba babona ko amazi atakiri yayandi. Abacancuro se nabo baraza gushyingurwa mu byobo by'imva rusange hariya, nibyo turi kwibaza, cyangwa se ibihugu baturutsemo biraza kuba byasaba ko iyi mirambo iza kuba yakoherezwa ikanyuzwa ku butaka bw'u Burundi nk'uko basanzwe bahanyura baza ku butaka bwa Kongo. Ibi byose ni ibibazo byo kwibazwaho. Gusa igihari ni uko abasirikare b'abacancuro bongeye gukora ibisa naho ari ukwiyahura, kuko Mama 23 umujinya ifite n'imbaraga iri gukoresha ubu ngubu bisa nkaho ari iby'umurengera. Benshi cyane rero batangiye kuvuga ku bijyanye n'iki gisirikare cya Mama 23, bongera gushimangira neza ko umuvuduko n'imbaduko n'imbaraga iki gisirikare gifite bisa naho atari ibisanzwe, kuko ubu Mama 23 yamaze kwa divansinga ibice bitandukanye, yamaze kugenda ibifata, aho isa naho yamaze kurya karungu, maze abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo haniho bari kugenda bahurira n'uruva gusenya kugeza kuri ubu ngubu. Ni inkuru zirimo ziracicikana zisobanura neza ko igisirikare cya Mama 23 kuri uyu munota gisa naho ari cyo kiri imbere, ndetse abarundi bamaze kugenda bahunga mu bice bari barimo. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Facibeto ubu tuvugana yamaze kuba nkaho atererana mugenzi we w'u Burundi kugeza kuri ubu meze nk'uwicariye intebe ishyushye. Perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yongeye guhatwa ibibazo ndetse agaragarizwa ko ibyo ari gukora bisa naho bidashimisha abo bayoborana iki gihugu. Inzego za gisirikare zose zamaze kugenda zifata imyanzuro ikakaye. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye kugaragarizwa ko atishimiwe cyane, aho benshi batangiye kumucira amarenga ko adafasha umwanzuro wo kuba ahungiye mu gihugu cy'Ububirigi nk'uko asanzwe abikora mu gihe umwuka wabaye mubi, ashobora kuza kwisanga yagambaniwe n'abajenerali bakuru batari kumva filozofi y'ibyo ari gukorana na Tshisekedi, birimo kuba bitsemba abasirikare b'u Burundi. Ubu tuvugana kandi bamwe bakamubwira ko yibeshya agasohoka iki gihugu, kudeta yaba ivuza ubuhuha ndetse bikaza kurangira yirinze kuba yasohoka iki gihugu, mu gihe bamwe bamubwira ko ari cyo cyaba ari igisubizo mu gihe yaba asohotse iki gihugu. Benshi rero bavuga neza ko nawe ari mu rungabangabo yabuze ayacira n'ayamira. Ibintu birakomeye cyane. Ubu tuvugana rero ku butaka bw'u Burundi harimo haravugwa ibimeze nk'aho ari ukutumvikana mu nzego za gisirikare. Abasirikare b'Abarundi umubare umaze kuba munini cyane bamaze kugwa kuri ubu butaka bwa Kongo, nibyo rero biri kuvugwa mu biteza ikibazo gikomeye cyane, aho benshi bemeza neza ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashobora kutongera kugirirwa amahirwe yo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu gihe yaba akomeje iyi myitwarire. Nubwo bisa nkaho kandidatire yemejwe, ariko kandi bamwe bavuga neza ko ari kimwe bashobora no kumuhirika ku butegetsi aya matora ataragera. Benshi barafata perezida w'igihugu cya Kongo ibibazo bakabihuza n'ibya perezida w'u Burundi, bakavuga ko yamushutse mu gihe we aba yibereye Kinshasa. Bisa nkaho yamaze gutererana abaturage byemejwe, ndetse bararize barihanaguye, bagashinja perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe kujya muri uwo mujyo wo kwigira umusongarere nk'uko abarundi barimo barabivuga, ndetse akitwara nka Tshisekedi. Abarundi bati igihugu cya Kongo gifite amabuye y'agaciro menshi, uriya mugabo yigwijeho imitungo kuba atagira icyo amarira abaturage be, nawe nibyo ushaka kudukorera, kandi koko byamaze kugaragara ko utakunda igihugu. Abaturage barababaye cyane bitewe n'imiryango y'abagize igisirikare bakomeje kugenda batabaza, bavuga neza ko ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi ibiri kuhabera bisa naho ari maji. Neza ikarita za politiki ziri kuhacangirwa, bamwe bari kuyoberwa uko biri kugenda. Bati ni diru zikomeye cyane Tshisekedi yasinyanye na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Abandi bati nibyo koko niko bimeze, ariko se turabikoraho iki? Kugerageza guhagarika umubare w'abasirikare bajya kuri ubu butaka byo byaragoranye. Bati noneho reka twite kuri Gitera, maze
maze tujye twareba ikibimutera. Ubu rero bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi ibi byose ariwe bamaze kugenda babirundumuriraho, aho benshi batangiye kumubwira neza ko adacunze neza ashobora kuza kubirandurwa ndetse ibintu bishobora kuza kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Ubu tuvugana rero reka twigarukire ku kibuga cy'imirwano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amasasu aracyavuga za Minembwe. Igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyongeye kugurutsa indege z'intambara aho cyashakaga kurasa mu birindiro byatwirwanaho na M23 bikaza kurangira bitagenze neza nk'uko bari babipanze. Amakuru kandi agasobanura ko abasirikare babarizwa mu itsinda ridasanzwe ry'abasirikare rya Special Force n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo abana babongeye kugwa mu mutego ukomeye cyane nyuma yo gushukwa n'abari babaye amakuru, maze bikaza kurangira uruhande banyuzemo batunguye ku buryo bukomeye cyane n'ingabo za M23 zari muri iki gice. Ubu tuvugana haravugwa ibiturika bisa naho biremereye ndetse binateye ubwoba, aho benshi bari kwibaza aho imbaraga ziri kuva twirwana iri gukoresha, ariko nanone M23 ibari hafi cyane mu bikoresho bisa naho ari bishya ndetse n'imbaraga nshya. Abasore barimo baradivansinga ibyatunguye ku buryo bukomeye cyane abo bahanganye, imbaraga ziri gukoreshwa zitandukanye n'izari zisanzwe. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi basubiraniyemo mikenke bongera kurasana ibintu bitari biherutse. Bamwe bavuga neza ko urugamba rwabakomeranye batangira gusubiramo ndetse bagatangira kugenda abarasana. Nibyo byongeye kuba. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bongeye guhurira n'uruva gusenya hano, maze abo baje guha umusada bongera kubahindamo nyuma y'uko bari bamaze gusubiranamo ku buryo bukomeye cyane. N'inkuru zigezweho rero ibi byose ndabikubwira, ariko kandi ndakubwira neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ubu benshi bari kuvuga neza ko yicariye intebe ishyushye, mu gihe bamwe bamaze kwemeza neza ko amahirwe yo kongera gutorerwa kuyobora iki gihugu cy'u Burundi yamaze kugenda ayoyoka. Ibi biraterwa nuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda ashinjwa ibyo kwakita ko ari nk'ibyaha bitandukanye, kwanga kumvikana n'abo bayoborana iki gihugu cy'u Burundi, agafata imyanzuro ye bwite irimo iyo kohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo mu buryo budafututse. Ibi ndabikubwira, ariko ndagusobanurira nanone ibiri kubera Irundu, Gakenke ndetse na hafi na Minembwe. Ubu tuvugana imisozi itandukanye abarundi batangiye kuyita bakiruka nka M23 maze natwirwanaho bagahita abadivansinga. N'ibintu birakomeye, ibintu birakomeye cyane. Ubu tuvugana igisirikare cy'abarundi cyatangiye gupakira ibikoresho bimwe na bimwe babisohora muri uyu mujyi wa Uvira nk'uko byamaze kugenda bigaragara. Umujyi wa Uvira kandi wamaze kugenda ugaragaramo akavuyo gatandukanye nyuma y'uko bamaze kubona neza ko intare za Sarambwe zamaze kongera gushyikira ya misozi zari zararekuye nyuma y'igitutu cy'ibiganiro by'amahoro byaweraga i Washington. Nyamara nyuma yo gusanga ibi biganiro ntacyo bivuze cyane kuko na Tshisekedi ubwe ntigeze abyubahiriza, bisa nkaho igisirikare cya M23 cyahise gifata undi mwanzuro ukomeye cyane. N'umwanzuro wo kwa divansinga ndetse nta mbabazi abawazarendo birukanse bo ku munsi w'ejo. Ubu tuvugana abarundi nibo bari bakiri kuresista kuri uru rugamba, ariko se biragenda bite ko bisa nkaho igisirikare cya M23 cyamaze kugenda kibahana kibanyuzaho akanyafu ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana abarundi birukansa amasigamana aho banyuraga, abaturage babahaga induru, bisa nkaho bikanze ikintu gikomeye cyane, dore ko benshi bemeza ko ubutasi bwa M23 ubu tuvugana bongeye kugaragara neza katikati muri uyu mujyi wa Uvira. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gisa naho gifite agahinda gakomeye cyane nyuma y'uko bimwe mu bikoresho bifashishaga muri ibice byatwitswe ku munsi w'ejo. Ububiko bw'intwaro za Kongo ahavaga ramforo ijya mu bice nka Irundu, Gakenke ndetse n'ibindi bice bya Minembwe ndetse n'ibice biherereye hariya za Mikenke. Ubu izi ntwaro zose zabaze kuba zero kuko M23 ifatikanyije n'amaduba maze kuzitwika mu buryo budasubirwaho. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda hagaragara igisa naho ari agahenge ku ngabo zatwirwanaho bitewe n'uko iyi puresha n'igitutu gikomeye cyane cy'ingabo za leta ya Kongo bisa nkaho cyahagaze.
ubu tuvugana rero haracyumvikana ibiturika biremereye cyane mu bice bitandukanye. Benshi baravuga neza ko igisirikare cya M23 kiri gukoresha imbaraga z'umurengera. Benshi bati nibyo kuko birakwiye, kuko kwigarurira utu duce nka Bihonde ndetse na Kiziba ndetse bakaza kongera kujya mu bice nka Gatoyi hose ko intare za Sarambwe ziri kwa divansinga za Mitamba. Ubu tuvuganaho amakompora aravuza ubuha. Ibi rero biraza gusaba imbaraga z'umurengera. M23 iri gukubita hard tank nta mbabazi iki gisirikare bahanganye. Ibintu benshi bari kuvuga neza ko ari byo byateye ubwoba iki gisirikare cya leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu kikaba gisa naho kiri guhuzagurika ndetse kirwana mu buryo benshi bavuga neza ko budafututse. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kugaragara birukanka nabo nkuko bitangazwa. Ariko reka nkubwire ibyabereye Irundu. Umurundi aha hantu ntazahakumbura cyane, hafi neza n'ahabereye imirwano ku munsi w'ejo hongeye kugaragara igitero cya Twirwanaho yashakaga gusubiza inyuma izi ngabo z'abarundi zari zamaze kugera mu birometero 3 gusa uturutse muri iyi mihana ya Minembwe, aho bivugwa neza ko aba baturage bari muri riske zikomeye cyane kuko bari batangiye kwinjirirwa, maze Twirwanaho ifata umwanzuro wo gukora igitero cyo gusubiza inyuma izi ngabo. Yabikoze kandi yabigezeho. Benshi baravuga neza ko ubu tuvugana Twirwanaho yamaze gukora ibimeze nkaho ari ibitangaza muri ibi bice. Abasirikare ba Twirwanaho bakomeje kugenda bagaragaza neza ko bafite umuhate n'ishyaka ndetse no kuba bakongera gusubiza inyuma izi ngabo zabateye mu buryo bavuga ko ari uburyo butunguranye. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi FDNB ubu tuvugana bongeye kwicirwa mu bice bya Irundu. Aka gace gakomeje kuberamwo imirwano. Niki gitumye aka gace kari kuberamwo imirwano y'isibaniro kugeza ubwo abarundi bahicirwa? Uyu ni umunsi wa 4 habera imirwano karabutaka, bakaba banze kuhava. Aka niko gace nibura byashobokaga ko izi ngabo ziri kurwanya Twirwaneho, ni ukuvuga FARDC n'abarundi na Wazalendo bashobora kuba banyuramo biboroheye bagahita bahinguka mu mihana y'abaturage hariya Minembwe, maze bagakora ikibagenza nta kindi n'ukwica. Ibi rero izi ngabo za Twirwaneho zarahagaze ndetse ziyashinga ibirindiro bikomeye cyane. Niyo mpamvu abarundi bari kuhagwa nyuma y'uko imirambo y'ingabo z'abarundi yagiye igaragara kuri uyu musozi, imisozi itandukanye ya Mikenke nyuma y'imirwano yari yahabereye ndetse na za Pwezero, maze abarundi bakaza guhamagarirwa ko imirambo y'ingabo zabo iri kunuka ndetse bagenzi babo batabonye uko babakura ku kiwanja. Izi mayiti zikaza kuhaguma ndetse byaje kurangira aba barundi noneho bongeye kuba bongera imbaraga. Ibi ni nkaho ntacyo byababwiye, ariko noneho M23 nayo yakomeje kugenda ifatikanya na Twirwaneho, ariko Twirwaneho ifite akaboko kanini cyane muri iyi mirwano ya Irundu. Nkuko byagaragaye abarundi bishwe batawe mu byobo kugira ngo bakomeze kureka guteza ikibazo kuri iyi misozi. Ibi byageze ku barundi i Bujumbura, bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi ibi noneho adafite uburyo bwo kubisobanura, mu gihe bamwe mu basirikare bakomakomeye bakomeje kumusaba kuba yakura ingabo kuri ubu butaka, nyamara akinangira umutima. Ubu tuvugana rero arimo arabona iby'amaso ye atigeze abona. Abasirikare b'abarundi bapfuye baguye Irundu ni benshi cyane nyuma y'uko bari bafite umugambi wo kwinjira muri aka gace kugira bahite bagwa mu Minembwe, ariko ntibari bonyine bapfuye kuko haguye Wazalendo nyinshi gusa. Twirwanaho zahatakarije ubuzima izi ngabo, nubwo ugereranyije n'igisirikare cya Kongo n'abarundi aribo bapfuye cyane. Abasore b'abanyamurenge bakomeje kurwana ku buzima bwabo ndetse bakarwana no ku buzima bw'ababyeyi babo. Imana ikomeze kugenda ibaha imbaraga, nicyo benshi bakomeje kugenda bavuga. Ubwo rero Irundu nibyo byahabaye na n'ubu. Ni umunsi wa 4 w'imirwano iri kubera Irundu, ndetse abenshi mu basirikare batangiye kugaragara mu gace ka Gakenke neza hose ni hafi na Minembwe, kuko byamaze kugaragara neza ko ibitero by'igisirikare cya leta ya Kongo bikomeje kugenda abyibasira bimwe mu bice nk'uko amakuru abigaragaza. Inkuru rero ziragaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda cyadivansinga, gikomeje kugenda kigerageza gukoresha izi mbaraga z'umurengera, nubwo M23 nayo ikomeje kugenda ihagarara mu birindiro byayo, ariko nanone ikaza gufatikanya n'izi ngabo za Twirwaneho ahitwa Bihonde
ndetse ubu tuvugana Bihonde na Kiziba intare za Sarambwe zongeye kuhagaragara, ariko hagaragara abasirikare batwirwanaho benshi cyane basa naho bari kumanuka umusozi wa Bihonde, ariko kandi Mitamba Tombe ibintu byakomeye cyane. Intare zamaze gutera imbunda mu bwoko bwa BM24 ahangaha Mitamba, ibintu bisa naho bitari bworohere iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 iri gushiringa nta mbabazi nta mpuhwe, bisa nkaho ibintu byabaye bishya cyane. Ubu tuvugana rero ibiturika byo biracyari byinshi. M23 yariye Karungu, bisa nkaho urugamba rwatangiye ari rushya nk'uko amakuru abigaragaza. Ibi rero birakomeza kugenda bishyira mu kaga gakomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyatangiye kwinjirira ahitwa Gatoyi, bikaba byarangiye gisubiye inyuma. Intare za Sarambwe bamaze kumanukana intwaro zikomeye cyane ndetse bamaze kugera ahitwa Gatoyi. Ibi rero biraza gushyira ku gitutu gikomeye cyane abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakikije ibi bice nk'uko bigaragara. Agahinda ni kose, ubu tuvugana hakomeje kugenda hagaragara igitutu, ubwoba ni bwose. Abarundi bo basa naho n'ubundi uru rugamba batakirushoboye kuko basa n'abamaze kunanirwa, ariko kandi ahangaha Gatoyi M23 kugira ngo iyafate habanje kubera imirwano ikomeye cyane, ariko bitewe n'uko intare za Sarambwe zahahoze zaharwaniye zikaza kuharigura bitewe n'ibiganiro by'amahoro byarimo bisabwa ndetse bikarangira Tshisekedi akomeje kwangiza ibi biganiro. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zagarutse mu bintu byazo. Abasirikare b'igisirikare cya Wazalendo bongeye kwirukanka amasigamana, ibintu birakomeye cyane. Ntabwo ndi butinde Gatoyi kuko inkuru zaho nibwo zigisohoka kimara gufatwa, ahubwo turakomeza kuzitohoza. Reka twigire Irundu neza mu bice bikikije igice cya Minembwe neza tujye no mu bice bitandukanye bya Mikenke. Ubu tuvugana ahitwa Irundu hamaze kugaragara imirambo y'igisirikare cy'Abarundi nyuma yo guhangana ku buryo bukomeye cyane na M23 mu mirwano karahabutaka, aho abasirikare ba M23 bongeye gufata ibintu babishyira ku rundi rwego. Imirwano ikoresheje ibikoresho karahabutaka ndetse gusekurana nta mpuhwe. Imirwano imaze kubera aha Irundu imaze guhitana ingabo z'Abarundi na FARDC nyinshi cyane. Uyu wari umunsi wa gatatu imirwano idahagarara. Aba basirikare bivugwa neza ko bagaragaye, ariko kandi nyuma yo kurwana urugamba rukomeye cyane bivugwa neza ko imyenda yabo bakimara kugwa kuri urugamba Abawazalendo bayibakuyemo ngo bakayirukankana. Bivugwa ko ari ibintu biteye agahinda. Abasirikare bagaragaye bambaye utwenda tw'imbere gusa, imyenda y'igisirikare cy'u Burundi bisa nk'Abawazalendo nayo bo bagiye kujya bayambara kuko Abawazalendo nta mpuzankano bagira. Bambara ibyo babonye, uwambaye bote, uwambaye bodaboda, uwambaye imyenda abonye bitewe naho ayikuye. Abambaye imyenda ya civile biterwa nuko Abawazalendo bari kwiba mu bice bari kwibamo ibyo bibye nibyo bambara. Kuri ubu rero babonye ingabo z'Abarundi zimaze gupfa nyuma y'uko M23 na twirwanaho bari bamaze guhanganira muri ibi bice, bafata umwanzuro wo kubakuramo iyi myenda barayirukankana. N'agahinda gakomeye cyane. Ingabo z'u Burundi zongeye guseba, ibisa nkaho perezida w'iki gihugu cy'u Burundi akwiye kugira icyo akora kugira ngo izi ngabo ze zive kuri ubu butaka. Nanone kandi ndakubwira neza ko ahitwa Gakenke ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gutanga impuruza kivuga neza ko cyatakarije abasirikare. Ibyahise bivugwa ko umwe mu bajenerali bakomeye cyane Umutoni wa Kinshasa, uyu yari inshuti magara ya Tshisekedi, yamaze kugenda akatirwa ndetse agashinjwa ibyaha bikomeye cyane birimo ibyo kuba yaragiye atanga amakuru mu basirikare ba M23 ndetse bagakorana ngo umunsi ku munsi. Ni ibintu benshi bavuga neza ko bisa naho ari amatakira ngo uyu nubwo yakicwa ubutasi bwa M23 benshi bemeza neza ko butazabura amakuru nk'uko amakuru agenda ajya hanze umunsi ku munsi. Ngayo nguko rero ahangaha rero Gakenke nakubwira ko ibintu byakomeye cyane, ari nako nkubwira neza ko igisirikare cya M23 kirimo kiresurana ku buryo bukomeye cyane n'ingabo za leta ya Kongo. Nakubwiye ibiri kubera Gatoyi, nkubwira neza ko ibindi bice hitwa Bihonde ndetse na Kiziba amakompora aracyavuza ubuhana y'amasaha.
Nkuba yongeye gukubitira mu bice bya Rubaya muri Kivu y'Amajyaruguru. Itsinda rikomeye cyane ry'abahibu Hibu Special Force ni itsinda ryise ibihunyira. Iri ni itsinda ridasanzwe rikomeye cyane ribarizwa mu ngabo za leta ya Kongo, ririmo abasirikare baba barakoze imyitozo ikakaye ikomeye batabaraho rukomeye kurwanisha intwaro gakondo, intwaro zigezweho. Abangaba nibyo babazwiho. Aba kandi baba mu itsinda tuvuga neza ko ari rimwe mu itsinda rifite imyitozo ndetse n'ubunararibonye mu gisirikare cya leta ya Kongo, ariko uko baje kumera nkaho bakubiswe n'inkuba bakisanga bafashwe nk'utwana dutoya, aba ndetse bakaza kwicwamo batandatu, nibyo benshi bari kwibaza. Iki gisirikare cya M23 cyateza mbushi, ubundi abajya batega mbushi. Nubyumva uze kubyumva neza, igisirikare cya M23 cyateze mbushi ahubwo abasanzwe batega mbushi. Nukuvuga ko iri tsinda rikomeye cyane ryo mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC ry'abahibu riri mu basanzwe bakora ibyo twakita nko gutega amambusha akomeye cyane, nkuko iri tsinda rijya guca inzira aho bagenzi baryo baza guca ndetse rikabasha guhangana n'inkomyi ndetse n'inzitizi ziri mu nzira. Aba rero nibo baje kwisanga babaye umuhigo, umuhigi yahindutse umuhigo, ibintu bihita biba bibi cyane. Ubu aba batandatu bahise bapfa, babiri bafitwe ku buryo bw'amatekwa ndetse nibazima cyane, baraza gusobanura byinshi cyane. Ariko kandi amakuru aravuga neza ko igisirikare cya M23 ibi byose kiri kubigezwaho n'imbaraga zidasanzwe z'ubutasi. Nk'uko bitangazwa, ubutasi bwa M23 buri mu kazi, buri gukora ibintu bisa naho bidasanzwe kugeza kuri ubu ngubu. Benshi mu basirikare b'iki gisirikare cya M23 barimo baragaragaza uruhare rwabo rudasanzwe muri iyi mirwano. Biravugwa neza ko ubutasi ndetse buri gukurura amakuru ndetse bikemezwa neza ko hari bamwe bo mu gisirikare cya leta ya Kongo bari guha uyu mutwe wa M23 ibijyanye n'amakuru na information izo arizo zose. Akaba ari nayo mpamvu bakomando bisanze muri uyu mutego ndetse bakaza guhita bahahurira n'uruva gusenya. Ibi kandi Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto, perezida w'igihugu cya leta ya Kongo, uyu yari bivugiye ko mu minsi ishize igisirikare cya M23 cyumviriza telefone zabo kugeza no ku mukuru w'igihugu, ngo ibintu bituma ari byo bituma abatsindwa urugamba. Ubu rero ibimenyetso se byaba byatangiye kuboneka, aho abakomando bari kwicwa mu buryo ubundi butaba busanzwe ku itsinda rikomeye nk'iri ngiri ry'abasirikare bakoze imyitozo idasanzwe baza kwisanga baguye muri uyu mutego. Turakomeza kugenda tubikurikirana. Reka twimanukire muri Kivu y'Amajyepfo. Irundu n'agace kari kuberamo imirwano ikomeye cyane, neza neza uturutse Minembwe ni hafi cyane, ariko kandi nanone hari kubera imirwano ikomeye cyane aho igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kiresurana ku buryo bukomeye cyane na M23. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bari kugaragara muri iyi mirwano, ariko kandi ntabwo biri kubabuza kuhagwa, kuko benshi bavuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kiri guhura n'uruva gusenya muri utu duce, yaba Gakenke, Irundu ndetse n'ibice byose byerekeza mu Minembwe. M23 irimo iratera ingabo mu bitugu igisirikare cya Twirwaneho cyongeye kwerekana neza ko cyamaze kumetiriza no kumemoriza ibijyanye n'uru rugamba, kikaza guhanura kajugujugu y'intambara ku munsi w'ejo. Kuri ubu aka gace ka Irundu ni hamwe mu hari kubera ibitendo bikomeye cyane biri gukorwa n'izi ngabo, aho benshi bemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyakabaye cyemera icyaha, kikemera ko kiri gutsindwa uru rugamba. Kurasana gukomeye cyane hagati y'igisirikare cya M23 ndetse n'izi ngabo bahanganye, harimo igisirikare cya Kongo, hakazamo abasirikare b'igisirikare cy'abarundi Wazalendo, FDLR n'indi mitwe itandukanye ndetse ibarizwa muri gikoalisiyo y'ingabo za leta ya Kongo. Bose bongeye guseba ndetse bongeye gusa naho bikanga imbaraga zidasanzwe, kandi koko M23 iri guhonyora, irimo iraribata, ntacyo iri gusiga inyuma. Abaturage bamaze iminsi baboroga batabaza bavuga neza ko Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, tutibagiwe n'abarundi muri ibice byose bya za Mitamba, ibice bitandukanye bya Bihonde, Irundu ndetse na za Gakenke, abasirikare
basirikare b'iki gisirikare cya leta ya Kongo nabo bafatikanya babamereye nabi. Abaturage mu gutabaza ndetse hagiye hagaragara amwe mu mashusho igisirikare cya leta ya Kongo nabo bafatikanya barimo barakorera ibikorwa by'urugomo abaturage batuye muri ibice. Ibyatumye noneho M23 iza gufata umwanzuro wo kwihagurukira ndetse igahita yimanukira ku rugamba. Ubu tuvugana M23 irimo irareba umujyi wa Uvira, benshi bemeza neza ko noneho nta wongera kuyihagarika. Imisozi ya Mitamba ubu tuvugana intare za Sarambwe zirimo zirayogoga neza neza zisubira mu bice byitegeye umujyi wa Uvira nk'uko byagiye bigenda. Ubu tuvugana M23 yongeye gusubiramo aya mateka ndetse irimo irafata uduce mu buryo bwihuse, bisa nkaho izi ngabo zari zihafite zitari ziteguye guhangana kuri ubu ngubu. Ubu tuvugana ndakubwira neza ko igisirikare cya M23 kigeze mu birometero hagati y'umunani n'icumi neza neza kirimo kirareba umujyi wa Uvira. Benshi baravuga neza ko ubu tuvugana imisozi ya Mitamba yamaze kuba tombo imwe muri yo ndetse ubu tuvugana ahitwa Bihonde igisirikare cya M23 cyahagaragaye gicuncumuka kuri imisozi ya Bihonde kirukanka ku buryo bukomeye cyane ku ngabo z'abarundi, ariko amasasu menshi cyane avuga aturika. Ibintu birakomeye cyane, ariko kandi ndakubwira neza ko Wazalendo ubu ziri kurira yo kwarika nyuma yuko zimaze gukurwa muri izi ndiri zazo. Ibintu bikaba byamaze kugenda biba bishya cyane. Abasirikare benshi cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo basa naho bamaze kugenda basubira inyuma ndetse batangiye gukora wizdoro, barimo barirukanka cyane. Ibihuha byari bimaze iminsi igisirikare cya leta ya Kongo gikwirakwiza bisa naho byahise biba nkaho bitagifite agaciro, dore ko bari bavuze neza ko bya ibice bya Mitamba n'ibindi bice bitandukanye igisirikare cyabo cyabishinzemo defense zikomeye cyane. Ariko se ubu bari he ko bari gukerakera n'abarundi birukanka amasigamana? Nanone Irundu, aka gace kari kuberamo imirwano, amaraso arimo arameneka Gakenke hafi na Minembwe, naho ibintu birakomeye. Reka mbere ku mirwano ikomeye cyane iri kubera Irundu na Gakenke. Igisirikare cya M23 cyongeye kubona abasirikare benshi cyane b'abarundi basa naho bamanika amaboko muri ibice bitewe no kunanirwa guhangana n'umuriro w'ibisasu biremereye cyane. Amakompura arimo aravuza ubuhuha, si ngombwa ko amakompura akoreshwa haje kajugujugu gusa. Ibi bikompura biri kugenda bigasandarira mu ngabo za Kongo zigakwira imishwaro. M23 ikadivansing ikubita itabarira abasore barakaye cyane ndetse bafite umujinya ukomeye cyane nk'uko biri kugenda abigaragara. N'umuvuduko udasanzwe igisirikare cya M23 cyongeye kugaragaza ubuhanga budasanzwe kuri uru rugamba, aho benshi bamaze kugenda bagaragaza ko iki gisirikare gishobora kuba cyafashe umwanzuro wo kwigarukira muri umujyi wa Uvira ndetse n'ibimenyetso aho byamaze kugenda abigaragara. Irundu abarundi barindimutse, Gakenke bashize, ibintu bisa naho byabaye bishya hafi na Minembwe. Ndakubwira neza ko twirwanaho yahagaze nk'ibyuma, imeze nk'amapoto irimo irakubita uwo ari we wese ucaracara mu ngabo za Wazalendo. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza kuri ubu bararira yo kwarika nyuma yo guhura n'ibizazane bikomeye cyane. Benshi mu basirikare b'iki gisirikare bongeye kwifata amapfubyi nyuma yuko AFC M23 Alliance Fleuve Congo ibambuye ibikoresho hano neza hafi na Mikenke, neza wenda kugera za Puezero, aho imirwano ikomeye cyane yabereye. Abasirikare batwirwaneho bafatikanyije na M23 bivugwa neza ko ibi babikoze mu rwego rw'uko aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari bamaze kunoza umugambi w'ibitero bikomeye cyane, noneho byari biri kunyura ku butaka byerekeza muri ibi bice. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kwirukanka amasigamana, aho basize ibifaru bigera kuri 3 nk'uko byagiye bigaragara, ndetse ibi byahise byigarurirwa n'igisirikare cya AFC M23 bahita banashinga ibirindiro muri ibi bice. Ni amakuru agaragaza neza ko hari hateguye igitero kinyuze ku butaka, noneho nyuma y'amadrone n'ibindi bitero byanyuraga mu kirere byoherejwe na Tshisekedi ndetse na perezida w'u Burundi bashakaga kurimbura ibi bice bya Minembwe ndetse n'iyi mihana yose, ariko Imana igakinga akaboko bifashijwemo na twirwaneho na M23. Kuri ubu amakuru aravuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyamaze gutegura ibitero binyuze ku butaka byinshi cyane, ibitero byari bigamije kuba byahungabanya umutekano w'abaturage nk'uko wagira ngo niyo ntego, ariko byari ibitero nanone bigamije gusenya ibirindiro
ibirindiro by'izi ngabo za twirwaneho biherereye mwa biriya bice. Ibi rero ntabwo byabagendekeye neza kuko baje gucanwaho umuriro birangira basa naho bazengurutswe, icyabatewe ubwoba no gukomeza kugenda abirukanka amasigamana. Benshi bavuga neza ko izi ngabo z'u Burundi zongeye gutakaza ibi bikoresho ku maherere. Rwari urufaya rw'amasasu menshi cyane yavugaga M23 yongeye gufasha Madubu basubira mu byo bakoze inshuro irenze imwe, kwambura igisirikare cya leta ya Kongo izi ntwaro. Ubundi busanzwe abasirikare ba leta ya Kongo iyo babonaga bugarijwe ntaho guhungira bafite ndetse ngo bahungana n'ibikoresho byabo, bafataga intwaro ntoya ibi bifaru bagasiga babitwitse. Kuri ubu nta gahenge bigeze babona ngo babone nuko batwika izi ntwaro kugira ngo zitifashishwa n'umwanzi wabo. Byarangiye M23 zibitseho ibintu benshi bagaragaza neza ko M23 iri guhana yihanukiriye. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kuvuga neza ko M23 ngo isa naho ntaho yagiye ahubwo yongereye imbaraga. Nyamara M23 ibyo icyo yasabwe no kuva mu bice kandi yarabikoze, nta bindi biciri kwigarurira uretse ibitero ikomeje kugenda ikora byo kwirwanaho, kubera ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bo bakomeje kugenda bakomeza umugambi wabo, dore ko bumvaga neza ko bazahita birukankana M23 paka ngo za Bukavu bakigarurira ya migi. Nyamara harimo urugendo ndetse biracyanagoye kugeza kuri ubu. Gusa havugwa ingabo z'abarundi zikomeje koherwa kuri ubutaka, ahiganjemo ngo abakomando bagomba gutangira operasiyo akomeye cyane ngo yo gufata umujyi wa Bukavu. Nyamara ibyo bagenzi babo bari guhura nabyo twakomeje kugenda tubibabwira, ni ibintu bikomeje cyane kuba ingaruka uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi benshi bibaza impamvu aribo bari guhura n'uruva gusenya kurusha undi uwo ari we wese. Gusa benshi banagaragaza neza ko n'igisirikare cya leta ya Kongo kitorohewe. Ibitero bikomeye cyane byongeye kubakoraho nyuma yo gutakaza izi ntwaro, hanaguye abasirikare batari bake nk'uko biri kugenda bigaragazwa. Nanone ni inkuru zisobanura byinshi cyane, ariko ndakubwira neza ko General Sultan Makenga noneho yamaze kongera guca iteka, yongeye gutangaza amagambo akomeye cyane, aho benshi bagaragaza neza ko ari amagambo yo kwihimura ndetse amagambo agaragaza imipango ifitwe na M23 nk'uko bitangazwa. M23 nyuma yo kuva mu bice nababwiye, ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo nyine hariya hafi na Plaine de Ruzizi, yongeye kugaragaza neza ko nta kigeze gihindura imigambi yabo. Ntabwo bigeze bahindura icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyatuma bareka intego zabo. Yagaragaje neza ko gahunda ari ukugikinca asaba gakuraho leta ya Wajinga, kandi koko ibisubwa mbere bivuze ni mu gihe M23 ikomeje kuba isatira ibindi bice bitandukanye bishya. Ahari naho benshi bavugira neza ko Tshisekedi ashobora kuzisanga M23 yageze muri area ishobora gutangira kurekura amaroketi Kinshasa, aho benshi bamusaba ko yakabaye yumva icyo asabwa maze akagikurikiza kuko bisa naho bitoroshye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bavuga neza ko badahabwa ibyangombwa nkenerwa, nyamara n'ibyo bahabwa birengagiza neza ko bagomba kugenda babyamburwa na M23 nk'uko byagenze kuri ibi bifaru bigera kuri 3 bigiye kujya bibarasa, kandi mu by'ukuri ibyari ibyabo. Byamaze kwemezwa neza ko AFC M23 imigambi yayo yamaze kwemezwa, ndetse aho bivugwa neza ko General Sultan Nziramakenga Emmanuel, uyu uzwi nka General Sultan Makenga, akaba n'umugaba mukuru w'igisirikare cya AFC M23, yasabwe kuvugana n'abo bayoborana iki gisirikare harimo Corneille Nangaa ndetse n'abandi nka Bertrand Bisimwa, kwemeza ndetse bagashyira hanze idarapo rya Kivu Republic. Leta z'Ubumwe za Amerika ibihaye umugisha, ndetse benshi baremeza neza ko igisigaye ari ukuza gukata ibice hagatangwa imipaka, maze uzavogera undi hagati ya leta ya Kivu cyangwa se Kivu Republic ndetse n'igisirikare cyangwa se leta ya Kongo, wazarasa cyangwa se agahungabanya ubusugire bw'ikindi gihugu mu gihe M23 yaba yamaze kubona ibi byangombwa byose, yazahanwa n'amategeko mpuzamahanga. Ibi rero benshi baravuga neza ko bisa nkaho ari byo bigiye guteza ikimeze nkaho ari pressure kuri Tshisekedi, nyuma yuko kandi yasabwe kwemera akaza gukora ibyo abaturage bifuza batuye muri Kivu zombi. Bavuga neza ko batifuza Tshisekedi, ndetse byanagaragajwe n'abaherereye muri diaspora bakoje imyigaragambyo myinshi, ndetse abari mu gihugu cy'Ububiligi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi bose bagiye bahura bakigaragambya bavuga neza ko Tshisekedi bamurambiye, ndetse ubwicanyi ari gukorera bari muri Kivu by'umwihariko abanyamurenge. Kuri ubu inama zakomeje guterana ndetse yakomeje
gukomeza kugenda hegeranywa ibimenyetso. Benshi bamaze kwerekana ukuri ko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ubu butaka n'ubundi busa nkaho yamaze kubutakaza nta kabuza, ndetse akaba amaze kubutakaza yarahatakarije abasirikare benshi cyane. Ibyo benshi bamunenga ko yanze kumva ibyo yasabwaga mbere, kugeza ubwo mama 23 itarifuzaga ko iki gice cyacibwamo, ari wo mwanzuro yafashe nyuma y'uko yabonye ko imirwano yari imaze